سنوات وقبلها. روزنامه که امریکا به نام هافینگتون پست در راپور که خود بحث و پیمانی که نود که جالی ترکیه و عربستان سعودی و قطر و دژی رژیم سوریه برویه با پیکینان اپراسیون لشکری لوی ولاتی ادعا کردن که دم افدیتن امیر قطر شیخ تمیم کره حمد و سروک آمریکای باراک اوباما ده بحث و پیمانی هاتیه کردن. لیلالی دن ادعا کردن یا بالکجی و که ترکیه الوسط خلدج رژیم سوریه نرم کریه و او بریارجی پشتی سردان اردوغان یا جبو تهران هاتیه ورگرتن. O iddia biraz uygulama konusundan biraz zor gibi. Dve mijareda gelek iddia hene. Leya ez dizanım Türkiye nake ve nava maceraya ke olsa. Li peşiya Türkiye helbijartın hene. U pişti helbijartın anji mijara serukati heye. Ev proje hayaline. Türkiye niyeta şer nine. Eğer niyete gavsa hebuya ve 3 sal beriyan ha ketiba navşer. Di navbera Arabistan Türkiye u Katar'da hevpeymaniye heye. Li ev hevpeymani terenake ku Türkiye bikeve şer. Beklediği destek özellikle dostlarından Pakistan'dan, Türkiye'den. لترکیه جی ادعای که هلوستا ترکیه دژی اساد نرم بویت شروع کردن و اغلب شروع کار نزدیک حکومت ادبیجن نمان اساد لسوریه جی بو ترکیه گله گرینگ و ترکیه به چه و هبون اساد قبول نکه. Önce tabii Türkiye'nin kendi Jibo Türkiye mesele Sûriyê meseleyeke stratejik e. Türkiye dixwaze li Sûriyê dewleteke bihêz hebe. Ji ber ku li Sûriyê nebûna dewleteke bihêz dibe sedema bihêzbûna hêzên weke Daişê. Lêbelê Türkiye Beşar Esed naxwaze. Ne tene Beşar Esed. Türkiye rejimeke weke ya Sûriyê naxwaze. Ji ber wê ez bawer nakim ku Türkiye helwesta xwe biguherîne. هری داوی سروکمار ترکیه رجب طایب اردوغان سردان ایران کری بو و پشتی وی سردان هات ادعا کردن که ترکیه جی ایران خواستیه که پشتگیری حوثیان یمنی نکه و اگر ایران پشتگیری حوثیان نکه ترکیه جی ایدی دجایتی بشار اسد نکه. فكل هذه الاشياء ادت الى ان در حق پلیتیکای ترکیه یند دربار سوریه ده دو ادعای جی یک و دو جواستر هنه. گوری ادعایی که پشتی که سروکمار ترکیه رجب طایب اردوغان سردان تهران کرد هلوستا ترکیه دژی بشار اسد نرم تر بویه. لگوری ادعا کردن ترکیه، عربستان سعودی و قطر آماده کاری کولیسیون کلشکری دکن هر دی سال دژی بشار اسد. شوکت هرکی